Yeah. Waire byanande umwanchumu ligereria ndonsi aso tubwaterete choragire chinsa inya karibu ase kiunga chinsa inya elio nkomanye ayitwa bere to gukwareganiria aso mubasomo gima ayabereka gukorekana ase chinsemo au Wilson Makori kurugale sensemo yebimanyerio nero kwana kingo ya nyorore na ncheni gonkuru kwa Ruth Kemunto karibu elio nkomanye ase nchira yoboikirana. Omukonyi w'omurai munene ase kiama gia Jubilee oyiboigo urachie koirurukia ebendera anene yekiama ekio chingaki arachie kurigia ekirogo ky'oburai bwense ya Kenya ase chikore cy'omwaka bwa 2025 omusike Daktari Fred Matiang'i nigo litukuria lero abagakoboiwa amuna abagaka bagusi abo bamukorako ba omonogerio bene abo abagusi abo ase boigo abagakoewa enyimbo y'oburai enkuba naboigo bosuguni naboigo kwegwa egobia eyobogambi ayonsi niga bakagokorekana alitukuria lero asegetigie kerenyo imeye bunge ya North Mugirango ekaunti ya Nyamira umusangererekano obakogwekeranwa na barai au bali asesemerio kwamereria eserikali gose opposition abalingi kurawonere Rigathi Gachagua Eugene Wamalwa Stephen Kalonzo Musyoka igati ya barai bande abange abo bairali bagerio na kumwarigania Matiang'i bene elio asoe aserombe yabo yokurigia ekirogo ky'oburai bwense muri keito Fatgad Gisemba utwaliganirie oroboturu Omukonyi bw'omurayo munene bw'ikiama kya Jubilee Dr. Fred Matiang'i nigo omugasorero aboigwa na bagaka bagusi Council of Elders na gokorwa bene omonogeri bw'abagusi bosio bw'abarai ao bensemeria ikwamireria eserikali bakoragwa omusike Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka George Natembeya Peter Munya na Eugene Wamalwa igati ya barai bande. Kwa heshima ambayo mmenionyesha, hii fimbo ambayo mmenipea na yale yote ambayo mmefanya leo, ninataka kuhakikishia mbele ya Mwenyezi Mungu, I will not let you down. Sitaenda kucheza huko nje, kwa sababu sasa mmenipea kazi ngumu kidogo ya kubeba hii, na nitabeba hii kwa heshima. Na nitawakilisha watu wetu kwa heshima, kwa unyenyekevu na kwa kufanya kazi pamoja na nyinyi. Sitafanya mchezo na maneno kama haya. Kubatikana no kuboigwa echingoba echo buna igikoro ky'omugusikere nigo omusike Rigathi Gachagua akwana ayaiga. Sasa tunataka muambie William Ruto, ukitaka kuongea na Wakisii, ukitaka kusema jambo lolote katika nchi ya Mugusii, utafute Dr. Fred Okengo. Huyu kiongozi atakosewa heshima hapa tena? Hiyo vijana mtawakubalia? Na nimesikia mwingine anasema ati ni spokesman ya Wakisii. Nani huyo? Ni muongo si muongo? Sasa si wazee amekuwa hapa akiongozwa na Matundura mchana, iko spokesman nyingine ya Kisii. Spokesman ya Kisii ni nani? Ate nani? Boigo Eugene Wamalwa ensemo yaye nigonere abwatoka enkwana eye. Leo wametunukiwa heshima kubwa sana na jamii ya Omugusi kupewa fimbo ya uongozi na kujiunga na hii timu yetu, twende mawindoni pamoja. Our brother Fred, we are here to say congratulations. Heshima ambayo wazee na jamii imekupa sio kitu kidogo. The scriptures say, Fred, to whom much is given, much is expected.
Omusangirikano uyu okoreka ekirenyo ime ye bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira nigo onyara kwenekia omurembe na boigo obotoereru ing'ana boigo yagokerwa mono n'omunyakerugo bw'ikiama kia Jubilee asirita Joshua Tora kurase Kitutu Masaba. Abagaka bakole gentekia matukonye ntubwate kitangutangu kusiang'ani ng'omusemaji tubwabagusi lakini rero mwerorera abantu bonsi kusiengima musemaji bwabagusi n'omugaka Fred Okengo Matiang'i uchumbe yane no gutebya bagusi bonsi piba Kitutu Masaba Nyamira yonsi pi tikatubwate Fred Okengo Matiang'i eka kwerebisa kubinde bya muitabiro andi mwaroje gasi akolete kerarenge serikali ya Uhuru Kenyatta I performed exemplary. Ensemo yende niga serikali eregeti yamuchiwa asogosinywa kubarwanirira abarimi bekemeri yechae. Munakumbuka hii mambo ya chai tulikuwa tumetengeneza, si ndio? Mimi nikiwa waziri na akiwa chairman tukatengeneza chai, bei ikaenda juu, tukaweka ile inaitwa guaranteed minimum return, si ndio? Walikuja wakatoa. Sasa pande hii ya Rift Valley inaitwa West of Rift, saa hii mnapata zero. Hata mnaombewa loan ndio mpewe pesa kwa sababu pesa imeporwa ya chai. Na naona tuko kwa chai leo. Hiyo inaweza endelea? Inaweza endelea? Tunasema one time. Chingaki echecho nigo abaraya baiga basingirira bana nigo baragenderere gutinna bakongu n'umubunge ukitutu chache South Omoske Anthony Kibagendi. Anthony Kibagendi kwa sababu ya kuuliza juu ya health service hii ya SHA akaangalia Duale kwa macho ina parliamentary committee bila kujali na kuogopa kijana mwenyewe Mkisii. Because of it anashikwa. Today, let it be a lesson to William Ruto and his administration. Yes. We will not, as Kenyans, tolerate members of parliament kama huyu kijana Kibagedi ambaye mimi mwenyewe namuelewa na ambaye haogopi. Tutamtetea mpaka akitoka huko atakuwa shujaa. Hingo reporter Getembe Kroiga Ekerenyo yegotoka imeye bunge ya North Mugirange kaunti ya Nyamira Njefa Tikad Kisemba. Biamano omurikito Fatgad Gisemba asengencho yorobotiru ase orobotirunde erumbe yabaraya bakwamiriria serikali nigo bagendereire kumocha serikali eyo ereboniga eyo kuraunere Daktari William Samuel Ruto bakuraunere omukonyi abo muraibu kiama gya Jubilee umuske Daktari Fred Matiang'i nigo bachaka bene etaro yabo ya matukatatu asorgongo rwagusi rituko lyalero asibabiri bagote babuna nigo Daktari William Samuel Ruto atarabakagwikirania abananchi amagenderero anene aliabete gakubalira chira omurikito Daniel Ontiri noroboturu asobwikirana. Abagusi munasemaje? Harambe! Ase rituko litangani rietaro yabaraya baiga bagopinge serikali aserogongo rwagusi bakoragwa n'umuske Dr. Fred Matiang'i umuske Rigathi Gachagua Kalonzo Musyoka igati yabande nigo litangani basangana bamenyi bensemo yekirenyo yibunge ya North Mugirango magaye baikirana sensemo ya Kijauri ase bunge ya Burabu keroka Kiumbu na magaye asomo chobo songo imeye kaunti ya Kisii. We mtu ya Singapore kasongo ene sionge ukwana chinga kicho niko bagendera komochia serikali ya Kenya Kwanza na batabuna uburai wabasinyire na mange basanirete na kulia chira abasinyire goikirania. Tulikuwa na miradi na Uhuru, damu ya Bunyunyu, damu ya Magwagwa. Miaka minne imekwama, Ruto hajafanya kazi. Hata nimepita kule upande wa Bomet, kuna dawati na watu wengi wakiingia Bomet wakija hapa Kisii. Aliahidi hajaunda. Kama jamaa ameshindwa na kazi, aenda sienda jamani. Wala ambao mko na wasiwasi labda kwamba mnaona hii timu itakuja kugawanyika, tumesema kwamba sisi hatutagawanyika. Tunaunda timu kama ile mpira, ile kandanda. Matiang'i labda anacheza namba 10, Rigiji anacheza namba 9,
wengine wanacheza namba 3, mwingine ni captain, lakini ushindi tukipata ni ushindi wa timu zote, ndio asense mwende niko bagikiri gati ya barai kurwa serogongo rwa Gusii abakagire kubangana gutumika basa bakekoreta chiburaburo baburu mu wekano ko begati ya barai abo tayari ubonete utumoinka na bakichikura kutuma watu hapa na pesa. Nilisikia wajumbe wengine wa pande hiyo walipewa milioni 2 kuja kudisturb mkutano yetu, hatuwezi kukubali. Mwekele hivyo. Yaani abantu wote kurwa hapa kali, sisi wote ni wajinga. Mwaisa wanjira mondonde bwenzi na ende wana abantu abamanyega. I have restrained myself for too long. Tunawaheshimu, wachiheshimu. Wanyamba wesika gotoko worokia masikani gozo natali boyo. Mwole tayari kwa wazo masikani. Mwasomia masikani. Yes, na ende pawazo kaange kerto kirete iga. Or when we are quiet like this, we restrain ourselves, they think it to avoid it. We will sort them out. Mbazo just ariga. Dobu ata kikowaga aceito, okora siasa ya aceito. Gozo natali boyo. Na ende tiganje aceito iga, nombia iga, nona arokete iga, nongo te ukuera iga, nongo te utinde kuga. Kachomero Wembe ule wote. Fred Matiang'i alikuwa amelialika hapa Kisii. Nikasikia msemaji mwingine Bonoko anasema ati Rigiji asikuje Kisii. Amefika hajafika? Hapa ni Kisii. Huyu Bonoko wako anataitabia Kisii. Kisii ni Kenya, si Kenya. Rigiji yako na haki ya kufika hana. Tena mimi sijafika hapa kama kiongozi. Mimi nimefika hapo mambo ya familia. We are one family. We are one family. Hi cousins. Hi cousins. Cousins hi. Umubaro w'abamenyi kurwasi county ya Kisii abesokia hasigeti kya Gusii Stadium emagoroba ya lero nigorolekana ko bomonge kolenganigwa ni chinsemo chinde hasitareye na yemagaga yo kubetereria goso hasigeti ekyo chinga kikonye giasikirwe tibaba isa gosoa asetaro yabaraya baiga nigankyo erasoe lituko lya kabere asabamenyi bakitutu cha North na kitutu cha South gati yechinsemo chinde baraumerene na gusanga na baraya baiga mase yemo nkuribaterega sene kya Gatembe kurega se county ya Kisii leterane nguruko Daniel Ontiri mbia mono umurikitu Daniel Ontiri asengencho yo gutwariganiria oroboti urugosu kabosyo boigo Dr. Fred Matiang'i abagusi usangerekano yuyu asensemo ya ekerenyo abu litukuria lero umuske Matiang'i nigo aberega kwene kibuna nigo eromanyane erure guchaka esabali yokuria ekerogo kyobora bwense ase chikura chiribosyo na kubwaterana na baraibande au abu bakwamiriria eserikali elikwene kibuna ngochugotoli bale ense ya Kenya. Leo tumetembelewa na ndugu zangu ambao wamekuja kutusalimia na kuja kuangalia vile tumejipanga hapa Kisii na vile tuko. Itanga ninkwa neseke usiga abantu baminto abusino walega nabangina bamanyete elenda matuni keto keba kusibu na kere. Intuna barayi bagusii titoko itera manyinga y'abana bayito iga ochakorete birecha ebinde bigokoruga ngabandire chikura bakoligia batagete koligiria abana bayite mioro na makombe baitane bata abandu chingoma na mumatagete igo murayonde wenzi anybody otagete koreta mangana balenziga gusinga beka abantu tu mare baitane chikura chigo ikata basa konyora kura yo monto usiole moyo oibana nire bora tuachake na ndi tulokora mangana yo kwebereri onde bwese oikatofwaterane onye gotarete koliki chikura no bwato bosibole okwana n'abantu ngora n'amasikani ndutoliko kobangere kiombo chikogenda esotagete kogenda ine yaki yao noena abana abaminto barese kiombe gegubamba ligi chikura n'amasikani y'obugima bw'abantu baito tali moko eguchibasa korusiko moche goita abantu ga moche akogorera abantu chinzara n'emioro baita abana baito no motagete no kobatoma no muntu bamwanto baitira abantu baito no bagotoma abana baito bache goita abantu ga no motagete igo ekenege tototanje at all we got to be very serious about this.
Na igoro yegati ya barai kororekana korengwa amo ne serikali nigo aberika gotebabuna nigo serikali yaberige kubaliga abarai ao egati yabo omusubati osoyoringe omo Senator Gloria Oruba na boigo Anthony Kibagendi asibono atebiribuna nigo serikali yaberige kubaliga asikiribuna nigo bale amonere omwana oyo igokoro kwa Anthony Kibagendi nomuntu mukomu yobogambi obobororo bono gobo chaita abantu baitu egekogera omwana oyo iga okoro Gloria Oruba bolengo mo Senator ekero na iranete ko America anjete go okwani woka ige apoje okwani woka bakamoselu nesese ya mojonde. Hold on 1 minute. Yes, mambo ya Anthony Kibagendi ni kijana ambaye arudi nyuma, kijana ambaye hata is one of the team members wale ambao nimekuza vijana ambao Anthony Kibagendi kwa sababu ya kuuliza juu ya health service hii ya SHA akaangalia Duale kwa macho in a parliamentary committee bila kujali na kuogopa kijana mwenyewe Mkisii. Because of it anashikwa, anawekwa ndani ya Subaru, anazungushwa, anapijui wapi, anapelekwa wapi. Today let it be a lesson to William Ruto and his administration. We will not as Kenyans tolerate members of parliament kama huyu kijana Kibagendi ambaye mimi mwenyewe namuelewa na ambaye haogopi. Tutamtetea mpaka akitoka huko atakuwa shujaa kama Senator Medo. We are with you and eventually wanampeleka atikotini pale because we follow. Nilimtumia wakili Njiru Ndegwa aje amtoe and I want to assure you they have to drop those charges. If they don't, we'll deal with them. Kumbuka mgeni ni senior counsel na mimi pia ni senior counsel. Nabuigo omokonyi w'umuraibwensi ya Kenya omukoro nabwigori umuraibiki amagia DCP Rigathi Gachagua nigo arorekana kumwegerera uyo kabero muwaziri w'ekisemi omusike Ezekiel Ombak Machogo na goteba buna kubwatekana no gutenanirwa kwa emirimo nigo bono serikali yabetege kumutenania emirimo mu basukano gukwana chinsemo kya Kiumbu Gachagua boigo nigo arorekana kubarutira mangana abajumbe ao egati yabo omusike Silvanus Osoro Zahiri Janda hamo na Jafeth Nyakundi. Muhidi aende asiende. Sasa nyinyi watu ya Kisii, hata nyinyi ni viongozi mumekosa. Mliangalia na mnaimu kaona mwongozo na Muhindi. Sasa nyinyi mnataka nichekelee nyinyi? Harambe. Hata Muhindi kuongoza watu si mbaya kwa sababu ni mke. Shida ni kusaliti jamii. Yeye mmempatia nafasi akiwa Muhindi kuwa mbunge, alafu anahangaisha mtoto wenu. Anapanga na Kasongo kuhangaisha mtoto wenu. Aende asiende? Ya mwisho, siku tulikuwa pale katika baraza la mawaziri. Tulikuwa na mheshimiwa Ezekiel Machogu ambaye alikuwa waziri wa elimu. Kiongozi wa heshima. Si ndio? Kasongo akamfukuza. Mimi naomba ngoja kidogo. Huyu kiongozi anaitwa Machogu. Kasongo alimuonea kwa sababu ya kutetea Wakisii. Alikuwa nafasi ya jeshi ikipatikana anatetea Wakisii. Ya walimu ikipatikana anatetea Wakisii. Kafongo akamfukuza. Nikamuuliza kwa nini umefukuza Machogu? Akasema hii Machogu ni mkabila. Anaongea tu mambo ya Wakisii peke yake. Wewe Rigiji ndio umefundisha yeye mambo ya ukabila. Nitafukuza yeye alafu nifukuze wewe. Akafukuza Machogu alafu akanifukuza. Sasa kabla alipofukuza Machogu nikamuuliza swali. Wewe William Ruto, hii jamii ya Mgusii, Machogu ndio amekuwa kiongozi hapa akiwa minister peke yake. Sasa vile mmemfukuza, hii wa Mgusii kiongozi wao kwa serikali yako ni nani? Si ndio? Unajua alinijibu nini? Na hii mtu wako madharau. Niseme nisiseme? Wacha niwache.
Niseme, unajua huyu Kasongo hana adabu. Jamii ya Omugusi, jamii na heshima wa hali ya juu, wenye matatu, wenye maduka, wenye ukulima, watu wako na bidii, wenye Nairobi, wenye Nakuru, wenye Mombasa. Unajua vile aliniambia? Ati sasa, kuanzia sasa, kiongozi ya Wakisii yule mimi naamini na ninatabua ni Silvana Sosoro. Ni madharau si madharau? Magega ya barai au anene kurwa sensemelia ekwamiriria serikali ili tukulia lero guchaka bene etaro yabo ya matuko atatu ase orogongo rwagusi nigobono barai au baba bagwikirana igati yabo muwaziri mukuru Dr. Fred Matiang'i nigo bachaka etariyo ase orogongo rwagusi buna enchere yamo yogukwanira abagusi nabo igo abarai kurwa ase bunge ya Kitutu Church North nigobono besokia na kubulia bananchi anene kurwa ase bunge yu wesokia litukulia ankyo eli wecha kubaligania abarayabo ase nsemo ya marani ekero ba planeti wecha gutalira chinsemecho ase ngencho gukwanira abananchi muri kito Dipon Asanya na roboti uru aso wikirana Chingaki amariganio agenderete kigima asoko nyora United Opposition sime yorogongo rwagusi bakoragwa na Dr. Fred Okengo Matiang'i abamenyi be bunge ya Kitutu Church North ni gobono bareneke bakogokera asebesokirie asobonge korokia obwanchani na bigo kweroberia kigima asoko mwarigania Dr. Fred Okengo Matiang'i imeye bunge yo litukulia ankyo chinsemo chemarani na bigo chinsemo cha kegogi maambia to bwatabagen Mheshimiwa Fred Okengo na bari ni mwesipi moche marani yago chakira kigogi moche marani moja ko karibisho mwana ni mwanjire na mwakono bakoragwa na Dr. Alfred Ndemo oyukuriye kirwo kyobo jumba chinsemecho ni gobono aboririe abamenyi bensemeywe wesokia asobonge asoko mwarigania Dr. Fred Okengo Matiang'i nabo igo ababwatani bae ba United Opposition unenchire yamo yokwarigania serikali yobochori wo mwaka omuyo 2027 waende kama wamefurahi, tubaki hapa tukipigana ile yetu ya nyumbani, na kama ni wakati ya Jubilee dawa wako mimi ni dawa. Siku hiyo tutafirikana sawa sawa, lakini mwisho pale ingine mwisho 2027 tutapambana na wale watu ya 2 term, tutawaambia ni 1 term, na mimi ni dawa, nitavieka hawa na nyinyi ndio nguvu yangu, na nyinyi mkinisaidia tutavieka hawa. Mmekubali? Uko nekerekyo nigo aburi abamenyi benseme yo goikirania omorembe nabo igo gutwara obwanchani asa tebire bari bakoreta chibura burwa batige kiagera nigo etare yeiga ere ejo morembe tuito kwa Jubilee daktari no ala se Jubilee mwaiguwe montone tabangai na mwanjire banga wako ngoko kwani ngoroke diamono sana. Leo tunatembea, niko hapa, tumeanza safari. Na hii safari tutatembea pamoja, si ndio? Si ndio? Vijana muko? Vijana muko? Harambee! Harambee! Leo tunatembea, niko hapa, tumeanza safari. Na hii safari tutatembea pamoja, si ndio? Si ndio? Vijana muko? Vijana muko? Harambee! Kuripoteria igitaseni kia gatembe kuruiga sebunge ya Kitutu Church North imeye kaunti ya Kisii ili anayinkoro kwa Dipon Asanya. Biamona sana Dipon Asanya asengencho yorobotiuru asenchira yoboikirano mwanchu murigereria orobotiuru na rogotoira asumutimo komoke bweke unga chensa inya asige kageteri gitambe ntuirane elio togendere gukumanya.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chinkuma asogoko obukoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mange mnabono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obukoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Kresimiosi number 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Lea Wao Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wao Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalam, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wao Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Nogani kukolerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasa amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechi kanisa baby shower anniversaries gose ekinyuru kinyomo inyangi rusuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties, engagement parties igatie binde bige buno Getembe Television Network nero ego kwayega asiri golidio gotukutira ninchwe omurikiri wigiye masege munaba manyibaita bobare nuba manyibiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikiriwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosego yakisi migwitira namba 0741499726. Gusie buno na bukwegokya asogo sonja etibi ya uwanje kya Getembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ao ya Getembe Television Network ayene amatiao kuli miensi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia. Egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono kuchingira ku mwaka muya iduwego kinemrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeunga kya Momogusi. Hazina Siri Event Services ne company ya Chinkuma asogoko obukoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mange mnabono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obukoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba Kresimiosi number 0721217817 Hazina Siri Events.
This is a surety. Karibu nande umwanchumu ligeriria asensemo ya kabere ya kiunga chinsa inya elio ngendere gukomanya aya gendete gukorekana guchaka kurwa ase county ya Nyamira abari kurwa ase bunge ya West Mugirango imeye county eyo nigo bamuganirie omunya kerogo obwe kyama ya Jubilee kurwa ase county eyo Muske Vincent Kemosi anyale koba agakurigia abana chama bange elio bachikumubwatese Dr. Fred Matiang'i asokurigia ekerogo kyoborai bwense gukwana omubasolero kwetera asenchira yesimi omwana siasa naboigole omuwakili Walter Misiri igobonere aberega kumugania Muske Vincent Kemosi anyale koba agakobeko mukia erikoene kibuna ngwerusana niale amwana siasa korenderi bagelio anyale koba gakwenana gochia asokobeko mukia asokumubwatesia Dr. Fred Matiang'i amalieta ngoro kwa Walter Misiri nje wongo support mu mento kuni Fred Okengo Matiang'i through the Jubilee Party ndio abantu banyamira n'abantu tole very peaceful nto anagotwara mangana segi nyambono nto ntwaro kiyomulembe nande no tochikoro kinga kichikura akini ona ale komusaba omuske oproguna na Kemosi ate mesana singenje gachi nenkongu yo kumukora Fred Okengo Matiang'i omugambi ali endigoraria nje Walter Misiri antiansa zegero kyobuchumbe nje nkore ibintu ebyansa abarayaba nabo batorokiriya masikani y'amanene goja soyo minto Fred Okengo Matiang'i abaragiwe abarayaba baba natembea abarayaba babo wamalwa abarayi Kalonzo Musyoka babo Rigathi Gachagua mbuya bakora sana sogo ikerana omugutano Fred Okengo Matiang'i lakini ntwafe iribune party ku Jubilee turu amachama nito kotabeka mobilization isaine abantu baito na chinchoke ba minto nakingo mo saboyo minto Kemosina gakidema o concentrate goraria toja kona koligeria mangana ya West Mugirango na arao kwirani maega ikonta ketote ya baga kabali cyombe cyo mugusina mbiya mono sana ityagera lendo ko kalomo muno na bakaru kiro na kogenda no ne gisegezi cyakare ngo bono 912 Fred Okengo Matiang'i to amubwato kirugukisiko anyale kuminyoka rwanne esegiye yabone kare yo koliye kerogo kyobo president wa 2027 mbiya mono asaba ya kabaito Fred Okengo Matiang'i ne rumuraibwe ka boro kirichimbu chingiya na ndo bwato munsu kwa bantu bikobe president yetu 2027 lakini wongo basaba abamento bali bako koranere siasi kiyama ya Jubilee mbako nyara gukora bibere bakore kemo uno yo minto Kemosi agenda jikolenda jikure cya Fred Okengo Matiang'i irinde na intwe tokuro wasali Fred Okengo Matiang'i chikuransa wasali Fred Okengo Matiang'i chikura Naboigo omu sub-county commissioner anene kurwa ase sub-county ya Kenyenya uyu manyekanite muna Franklin Kibet nigo abereka kubwatuka egekure getindi gocha sebonsi abaliandake barachigwe sonania asogoturubania emesangirekano anene umusangirekano o United Opposition asensemo ya Kenyenya abo litukolea Jumatano bet nigo abereka gotebabuna obolendi bono nigo bwabere bogotingiwa nonde bwensi uratoke gakolenta chibura na chikwimukiriwa egetambukiro egetindikiri chiko na kurengana nere kira umuntu gose murwaniriria onde bwensi na bwatelibaga inse yeri chiko okora ogusangiririkana na nigo asabire buna libaga lyokolenta chibura buru nere bya umuntu atige aganye oria chete anyare koba gakoba kirori asumusangiririkana oye kulinde nigalenge ko yakwana yegonsi asichabis cha Kenyenya ekiraligania umusangiririkano gose geikaro amuna baliki ba Maya. William Kibet, naibu county commissioner wa kaunti ndogo ya Kenyenya. Kweli tunajua kesho kutu tutakuwa na mkutano ya United Opposition kiongozwa na Dr. Fred Matiang'i ambaye ndio atakuwa hapa Kenyenya siku ya Jumatano, na sisi kama watu ya security tumejipanga ya kutosha, tumemobilize enough security officers ya kuhakikisha kuwa amani itadumu siku hiyo. Watu wakuje wakiwa na hakika kuwa hakutokea fujo.
na tumesema kila mtu aweke amani kama anakuja kwa mkutano, hakikishe kuwa tu atakuwa na amani. Wale ambao labda wanafikiria hawataki hiyo maneno, tafadhali wakae manyumbani kwao, kwa sababu si lazima wakuje kwa mkutano kama wanaona hawataki maneno ya wale wageni watakuja. Hiyo ndio vile sisi tumesema hapa. Tunatoa wito kwa wale wanasiasa ambao labda wanaweza tumia vijana kutoa furuku, kuwa tafadhali wasiende ile njia. Sheria itachukua mkondo wao, watu watapelekwa mbele ya sheria, kwa sababu Kenya ni nchi inatawaliwa na kisheria. So tunaambia hao tafadhali wasijaribu kuweka vijana ambao watachukuliwa hatua kali za kisheria wakijaribu kufanya furuku siku hiyo. Au pia kama wanataka waorganize mikutano zao na wakuje wahubiri ile manifesto yao wale wanataka. Muraibwense ya Kenya Daktari William Ruto nigo abereka goteba buna nigo arachikogenderera gusegeta na bwo gusira chigosori asense ya Kenya na kulingana nere nigatebire buna chigosori nigo chikoenekia buna abasaye ngorokia bari chitaranta cyabo na guchirinda na boigo goteba buna nigo arachikogenderera gusira chitaranta cyo una enchere yemo yokoegenderia asamagimabo. The magical Kenya, a wonderful tourist destination, and we are also celebrating Kenya as an investment destination. All that rolled together gives us every reason for us to support this tournament. That's why the government of Kenya is the largest sponsor of this tournament. And I want to commit that going forward, as we have done in all the other sports, we will continue to escalate our support for sports in Kenya. And we are matching what we are saying with what we are doing. Many people ask me, why are we spending so much money in sports? As you are aware, I have made a deliberate decision that we must put sports infrastructure in place. We must support the development of sports infrastructure. That is why for 40 years we didn't build a proper stadium. Today we are building Talanta Stadium. Not just Talanta Stadium, we are building another 21 stadia across Kenya. Why are we doing it? We are doing it because Kenya is not just a sporting nation, but we also have a very young population. If we do not develop sports infrastructure, we will not to give an opportunity to the young people of Kenya to explore their talents in sports. And we have a young population. 70% of Kenya is below the age of 35. We have challenges as a nation, challenges of drug abuse, challenges of alcohol abuse. I believe that developing sports infrastructure gives our young people the opportunity. Wanchumo ligereria na rayukuru wasemeza ya mangana maya ekeunga chinsenye sobotuko bwabono ngwa kirembia mono ya bene hasenye nchego chora kuligereria Getembe TV na kubwatia emirobelio au tobwaterende ne timu ngima oyore kwenekia elio ginechi bicha bya gwikirebya nigakuru ku DJ Atsan ose Kevin Ongeri na kurugalia sensemo yebimanyererio nigo twalengenere Wilson Makori na nchina ko yaretera nigo nkuru kwa Ruth Kemuntu yenda gutwara obuligereri burubya abo igotware obutuko burubya.
Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogoko obukoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mangamna wano photography videography live stream na coverage na yende amange kurubare obukoreri ase chitent ebirugo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers asomo chobosungu angena AM Taylor samange ba klesimya sinamba 0721